بسم الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يلي مسلمان أفايكش دعاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم أنفير كرين مروف مسلمان بخابه جدا دعاءك جل جل جرنجة بوان كسا أفي توشي واسواسد بن ينجي أفي ترسن خاصة أو زاروك بنفتن تدي بيريج بالي بنفتن جل جل دبجة دي بابت خواه ماني أسخونات بينم از الترسن اف دعا هنه گلک مهمه پیغمبری نشامده صلى الله عليه وسلم. ولید کره ولیدی يعني برای خالد کره ولیدی ناویج ولید بی خودش راضی بدن جاره که هذا دف پیغمبری صلى الله عليه وسلم. ابي قلت يا رسول الله اني اجد وحشة، قلت يا پیغمبر خدا از جلجت خونت خدا از تشتي ترصد بينا ویگا وی گلکش زاروکا گلکش مازناجی ویگا وی بسیارات کن بجد گلک جرا خونید من نخوشن بترسن ویجا از چی بجم یا رسول الله افتشتی ترسی دینا خونامن خونید مده خوش بن وکن بجن پیغمبری گو صلی الله علیه و سلم تو دیوی دعای بیجیش بری تو بنفی چه بجن یا رسول الله گو تو دیویجی اعوذ بکلمات الله تاماتی من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. پیغمبری صلى الله عليه وسلم افدعا قلت هر قوة افدعا هنكر قلت چه تشتد نخوش تأثير جلت ناكر و چه تشتد نخوش ضرر جلت ناكر. مثلا او تشتش نف عدريدات كفت وكي مارا وكي ديبشكا وكي اوان گیانورید انسانی ودن اوید تیر جحر بن مثلا جحرید لشوانا دابتن گوتی تو وی دعای بیجی تو تجوان هر دو تشتاج ای پاراستن نبس اوه پیغمبری گو صلی الله علیه وسلم او ترابی ناخودش تا ترابی سراوی گونه ها تکیری جی خودت علا دل دا آج بتن دیسا و تدش عقاب و نخوشی مروفا و غیر مروفا ای پاراستنه وشر عباده يعني الظلم وزورداريا مروفاجة دي بارستنه. پیغمبری پاشی گوتی صلى الله عليه وسلم ومن همزات الشياطين شحامي خوشتر اوه شيطان دشتا دير كفن دمتو في دعايد بيجي شيطان دشتا رفن نبز دشتا دير كفن نبز قلنا هابتن آدن كرنه بلكي شيطان خوانشن بوتا واسواس جي چيب كن اوه دعايك جل مهمه. لو ما عمر خودش راضی بتن ایکش صحابه پیغمبری علیه الصلاة والسلام او بجد با پیرمجی اف دعا هنه گود جاره که با پیرمج بجدن ما گوت پیغمبری علیه الصلاة والسلام یا رسول الله اگر ایکش ما ترستن چه دعای بخواه بجدن پیغمبری صلی الله علیه وسلم گود هنده في دعای بجن هرگاه وگاه و اف دعا هنه گود هنده جوان تشتا حمیا اینه پاراستنه. لو ما افضل مهنید بجدن اف دعا هنه مبزارو که تخواه دانش برکرن او زارو که من اوی زانی بخوین و بنویسن و مشکتوانا باش یعنی نگلک بچیک بجدن مبوانا داش برکرن هر شف مبوانا گوت و دبارت کرد حتی زارو که من اوش برکرین و هندی زارو که منش بری نفسبان اوی دعای دا بجن هر واسا افضل مد بجدن عمرت بجد خودش رازی بدن بجدن هنديهت مفاوي جلق بي هنديهت فايدة مجديد هنديهن بزارو كد من خد تعالى توفيق وانا داش برفي دعاه بجد او بچي كد من افد نزانين بخوين جي افد اك سالي دو سالي افد بچيك بجد ازاب وانا في دعاي نفيسم ازاب جلكت وانا فجريدم يعني وكي ام دي بجن اف دعاهن اتهاد نفيسين دا وكي دنبوس كي يانجي وكي دزيو دريزيه كي دا بي دریتن دابجل که دانا وکدن یا جنبشن وکی رسی که داخل حفکوانا اوه هند گرنگ بی اف عمره کره شعیب خودش راضی بدن بجد هندیهن مفاقه گلک من وزارو قد خواه اجبه دعا پیغمبری دیتن صلى الله عليه وسلم دعاش رب العالمين عز وجل رب العالمين دين خال برمشرين بگدن ایمانا ناجا قایم بگدن سنت و گوتنت پیغمبری صلى الله عليه وسلم اش گوتن و کار و کریار برمسهر و صفیق بگدن و البرمشرين بگدن و خودت على خير و حما بنویسدن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.